Okay, hello Leute, Díomh Tásúla go sibh fad go maiid agus go sibh fad slán sa bháilte agus dar nóí gohfuil sibh ag leanúh na troracha atá fáite gin ón HSE agus an rialtas agus gfuil gach duine a gcuibh ag fannacht taobh stig agus gcuil sibh tuairtear a díobh féin agus de gach duine atá taobh stig libh. So le sin ráite seo an obair don luúin, mórthaid den dreißigsten März. So caithfidh sibh na ceisna seo a leanús ragart as Germánis. Lebardul ná bunaigh úsáid as Google Translate an sin nó aon app nó aon program mar sin gur féidir leat just an Germánis a cópáil as. Bé muid denmh obair scríofa inniu agus tásúla gom gur tacaíonn an obair scríofa sin leis an obair béal a bheits aon a gcuibh an bliain cogan. Mar sin tá sé táhachtach go bhfuil sibh ag úsáid Germánis a dtuigeann sibh agus Germánis tá anna simplí agus atá réasúnta duit agus de chaidan. So bé muid go ar Deutsch Komplett ar leathnach 106 and 107. Bé muid léamh tríd cúpla rud atá scríomh an sin agus in níos sin béis bheith freagart cúpla ceisna. Na maidir leis na ceisna tá cúpla sibh sé grá bhfuil faibanna a gcuibh leis an app OneNote. Agus feici sibh ar an screencast seo nach bhfuil mé ag úsáid an OneNote ar curbe. Tá mis isteach in Firefox chu mé chuig Office 365.com logáil mé isteach agus dus go mé OneNote. An sin tá mis ag obair ar an browser agus tá sé bhád níos simplí ormsa. So má tá faibanna gcuibh leis an app OneNote tá isteach chuig an browser té go Office 365.com agus logáil isteach an sin le de chuntas rachran. Sin ráite muna bhfuil an foirm ag teacht suas mar sin díobh le tá nasc thar an foirm gach uair agus má breúann tú ar an nasc os glóigh sé sa browser pe browser tá úsáide agat. Agus is féidir leat na ceisna a ragart isteach an sin. Just be cínte go breúann sibh ar send me an email receipt agus gur bhuaigh tú na freigraí a scríbann tú an sin agus gur breúann tú ar submit an sin ina dhé. Agus an sin béis sin cabhrach. Ní gádaíomh aon rud eile a dhéanamh dumsa má tá trééis sé sin a dhéanamh mar nuair tá an quiz an sin tucha sé suas loithreach nuair breúann tú ar submit agus an sin bíonna is agam cé atá trééis an na ceisna ar fad a ragart agus cé nach chuil trééis an obair dhéanamh. So le sin ráite it's an simplí nílam chun mór an am a cathabhar sin inniu. Is mündliche Arbeit im Ausland, so tá muid ag féchant ar taistil agus dul thar lear. So feici sibh ar leathnach 106 tá roinnt ceisna agus an sin bhfuil ní ceisna tá roinnt samplaí an sin I fiad a gceann nach Bl5 is interesse mich sehr für deutsche Kultur und so weiter und so weiter. So waren Sie schon mal im Ausland agus tá na ceisna ile an sin drei haben Sie dort gemacht, was halten Sie von einem Schüleraustausch? So ní arna muid ceann so ní gáún mór an dhéanamh faoi sin. So tá gacrad an sin contactteach de thuirteid. Ach tá muid ag dtíir seach ar na ceisna seo agus béis sibh ag tuairt freagraí dom dóibh siúd. So an cé ceisna werden Sie gern ins Ausland fahren. So what live dul thar lear. Sin go hána banúsach an taithníonn an taistil thar lear leat nó what leat dul ag taistil thar lear. So is féidir leat an bheardan so an mócanílacht a úsáid, nu is féidir leat ceantas na modals a úsáid. You know, ich will, ich mag, ich möchte, sin an modal sa mócanílacht. Ich kann und so weiter und so weiter, you know, ich soll. Kennen Sie ein deutsches Fest? So schön Fehler. Und weil Atne Gott ein Fehler germanisch. So natürlich haben wir Oktoberfest und Karneval, aber gibt's etwas anders. Und weil ein wird Ella anschen. Wie feiert man Weihnachten, Silvester, Karneval, Oster in Deutschland? Níl muid dennovation is féidir le bhród ag na agrú den Oster, mar an blin se cogan béis for denmh béal trílacha timppel an casc, but níl sin le ragart an seo tá branar níl sin le ragart an seo is na ceisna atá le déanana goibh sna bí róbórtha fú. Wohin in Deutschland werden Sie gern einmal reisen und warum? So cá háit sa garman gur bhaith leat taistil chuige uairháin agus céim fá, so caiidir tú áit a raunú agus míú céim fágur sin áis sa garman a seaasnamach cut nó dit.
Was ist oder war im alltäglichen Leben dort anders? Cad bhí difriúil sa gná lá. Ná bachla sin is cuma len faoi sin in á réir tuisgur tuci sé sin suas. Agus be muidir clúdú an ceist sin nar táidir denmh an Rollenspiel interview first Fernseher. So sin bei sin denta gwn. Waren Sie schon mal in Deutschland, Österreich, in der Schweiz und wo? So am raibh tú hannah féin sa Garmán san Óstar nó san Elevate agus cáthait und wie ist das Essen a rís ní gáún é sin i dhéanana tuis go méid muidir olbhú é sin don Rollenspiel a rís. Bei muidir fechantar sin ar an Rollenspiel a buinean leis an projekt zu machen. So, leberdol an bhis de libh léitríd le hortaíanana ar na ceisna sin agus na freigraí an sin na rudí isarúní agus an sin de blas héna chur agus an sin freigar ceist hain dó trí agus a cearan sin chur ar a leid gá abert de ga ceann. So fiú na cín werden sie, ja, séisce kennen sie ein deutsches Fest, so aber an féile tárólas go agus rud éigen faoi waren sie schon in Deutschland, so da rud é nach raibh tú an sin is tá sé ceadtha díobh just rá ich war niemals oder ich war nie schon und so weiter und so weiter. Dann wohin in Deutschland würden sie gern einmal reisen? Caithfí tú taide beag a dhéanamh agus an sin cúpla aber a scríomh do sin agus brú submit agus seolaí mé an ceart chun arás cút có tapaí agus is féidir. So go n-éirí libh agus go dtí an Máirt ó Dienstag